bone koma we bone koma wa itse ba go shea gore o e bone koma re o no bona leina le leng la motho mo kra shitse gore ganeng ke la gage ka nnete na bana iba o mo ba no le tshwahla bano ka botse kwena mam gore ke bola o ka se phonyoge man nkedi man o ka se boe fela ke a go rapela man o ka se boe fela ke a go rapela o ba tlushitse mainale o ba tlushitse pasop le ya motse ba nkedi ba theletse ba motse community radio nkedi ke wo mongwe wa batho ba ileng ba tshwenya ke di ba tshwenyang ditsela tša ba shupa aga professor Moremi gore ke mo ba swanetšeng ba ye go tšea merwalo ya bo makgolo gona motho o ge a fitla ka kua ga Moremi banna ya ba tshwahla man o tseba tshwahla nkedi ba mo tseba ke monna o mongwe ge ba ka re ka mola ba re go ne tokološi ka mola batho ba swantse ba go swarelwa motse go ya nkedi tšatši le lenga ke tsore ke ile ka no ja ke mahlale ya mohuta manka ya le yena re eme mo gating so nna ke no bona motho a tloga ka lebelo tšwatla šole o tshela terata o kuela ka kua na pele jale le nna ke gakanegile ke re no nka se mošale morago gape motho a ke tsebe re na kua tšhabelang gona o bonang nna jale ke ne le yena ka mo nkedi lebaka la gore a tle ka mo wa aloga weekend ye jwale a aloga go weekend ye ebile ntwe botse kudu gore a tlishwe setšhabeng nke re tle re mokwe ga botse gore ga botse ke yena mang taba tše o di hweditšeneng a thoma go di tsebaneng gore o ka re ke motho o mongwe wa go bona so nkore ke ka mola go yena ka mola nke ke no mo fa sebaka se nke atamiše motheletše go le gauswe mo a re theleditše go a le gona re ya go tama a ke tse gore ke re ngaka goba ke re magolo na thobele a go tamiše mogaše le gona ke rena ba rra lena re a leboga morenaka ya gape o te thobile o ka re o ka ntompe o te thobile o ka re o ka ntompe ke mona nkedi ba ba sa go tsebeng ba tiputšiša gore ga botse kore ge ba no bola ka nkedi ba bolela ka tšhwahla ga botse nkedi ke mang ga botse alright malome ka kapa a ke hlalosa ka boripana a re bolela ka nkedi re bolela ka Thabong Kgodi le swana le lebela go langa lefaseng la Mojuku la tsimanyana ke bela go ke mme Selina ke lo ba bohlano go mme fela tate ka madi mabele nga re shia shi ka mme motswadi a lepeng nkedi o godile jwale ka ngwana o mongwe le o mongwe and then a kgona go tseba le go bona jwang gore o ka re o ne le badimo mo go yena malome ka kapa tsela ya semoya e ka tsela e nngwe le o le motho santse o le ka go ikwešiša gore go ikwešiša o tse gore ne o motho mo tama ya go lenga ka be ke no mo motho mongwe be ke sa tenya ke ka ga batho le se ga ga batho ke rata go phela ke le noši ke rata go phela ke dutse ka gae mare ke rata go ba sekolo wow ya so ke rata go ba sekolo ka fete ke le mo be ke le motho mo go no fela ke re ga ke robetse ke lora ke re ga ke lora ke fela ke botša batswadi ke re mare ke bona sa gore le sa gore selo se ke fetša go se bolela se a boa se a phethagala dilo tše ge o šetše o di bone di phethagala ebile o kry-a taba ye e feleletšeng e tletšeng ya gore o na le badimo motho kapa ke re batho gore ba feleletše ba amogela pitšo ye ya badimo ba be ba feleletše ba kwešiša gore jwale ke ya go tsena ka mola ga go be bonolo go fitlela ba bangwe ba senyagalelwa ke mebereko ba ewa ka dikoloi ba tsena ke malwetši a go fapafapana go bile bonolo ga kakang kapa go bile boima ga kakang gore o amogele gore ke ne badimo ebile ke aye ba tsaya malome ka kapa gore ke sege polelo e bolelago o bolela ka dikoloi ke mongwe bao
ke leng ka kry di-accident a ke bolele ka accident malome ka kapa ke bolela ka accident tse di jago tse di selelago mo e leng gore ke la fetša ke nagana go tšea ke batho ba bošego maybe go na le se diragala go nagane ke mokgwa a baka la bakgaladi le bakgekolo go nkwešiša botse so gore ke dumele go no tlhaga tsone taba tša di-accident mara ge ntse ke robetse ka ga lešetse le boletse nna ke ka gara ga mogale mare ke professor Moremi ee ge ntse tla lengwe la matšatši ke kry accident go diega gore ke fetse ke mmona mo ditorong gare be ntse ke le ka gara ga sedumedi ga baka la engwe kereke ke phela ka re ga yona ne ke rata sedumedi ka kudu ke rata kereke a go a bonolo gore ke fetse ke dumetse gorene a ke dumele tsela ya bakgekolo le bakgalayo mara ka baka la go kwa bohloko mmeleng le tsebeng tse ding diragalela ko morago e ke tsena ka gara mebereko nna be ke hiriwa malome ka kapa be ke hiriwa mo e leng gorene mara ke a hiriwa le kgono o sa moya wa kone mpotsa gorene e monna sepele o thuša batho ke fo sepela ke o thuša batho ga batho ba le ba sepela ke thoma go e tshola ke ka re ke tlogotse mmereko ke tlile o jang kganentse ke taba gorene ke na le pitso ye nngwe ya semoya lentšu lona no fela le bolela re monna go na le monna go nyaka o mohlole ke yena ka tlang a go thuša ke ka mokgwa bona ka e rile nako ke le ka hwetša mogalo e le go wena ngaka ka le professor Moremi ka tsene ga re ga lapa la gagwe a nkamogela a lerato a ntšea jwale ka ngwana wa gagwe ka mo tšea bale ka tate bale ka moga ntlhomphileng ke ka mokgwa hwetša ke le ka yona tsela tate ka kapa go tsena ka gare ga thwaso Nkedi sa mathomo o gopole gore kua ke ga batho a se ga geno number 2 o ya go phela le batho ba ileng gore ga o ba tsebe ba tswa malapeng a go fapa-fapana le robala go tee le tsoga go tee ka nako nngwe le ja go tee tseleng ya gago ya thwaso go bile boima ga kakang kapa go bile monate ga kakang go tloga mola wa tsenang tabeng ya thwaso go fitla le kgone le ebile ka sontaga ge o ya gae a ke be ka tsele malome ka kapa ka gara ga thaso ga botse go bolela nnete ga e boima go bolela nnete thaso ga e ke kwa fela batho ba fela ba bolela ba re thaso e boima thaso ga e boima malome ka kapa thaso e tshwana le sekolo go le sekolong o ile sekolong go nya go phasa o santse o dire mmere kwa sekolo o bale gore o tle kgone o tla o phasa bale ka gara ga thaso go na le di-lesson tse o di dirago gore tlo fetse o tsweleletse so ka gara ga thaso o santse o amogele go dira seo ngaka ya gago e go botsa go sona then go ka tswelela mo godimo ga dilo tse o tlo fetsa o le ngaka ga go ikokobetša wa hlompha ngaka ya gago se se go gakantšhang wa lebana le yena wa mo fapolela go fa maele ke mo o tlo o bona dilo tša go di kgone go bonala ga botse o tepona bjala ka motho o tepona o le ngaka Nkedi re sa le gona mo tabeng ya tsamaišo ya thwaso ke go bone makganyana a mabedi a mararo mo e leng gore o bonala kapa o kwagala o le motho mongwe wa sebete kudu gore ga o tšhabe go no tsena ka motseng go sa kgathale gore ba ile go neng ka mola matla a makaka o wa tšea kae monna gešo gore ke sega go bolela le nna o bolela polelo malome ka kapa gore ke sega gore why o bolela polelo wa mohuto ebile ke fetola go šala o romile ke badimo ba re o yo o tšee tsela e nngwe gore a re bona ba na le wene o santse o tshepe bona ga gone gore ba ka ntle ba go ntšha tseleng o rometse ke bona mo o lego gona thasong o santse o ba tshepe o ba dumele o kgone go fetša e le bona ba go bontšhago ebile ba go directang ba communicata le ngaka ya gago kare ga o šala o le thasong medimo ya geno le medimo ya ka mo thaso gona ba dutse fase goba ba dula fase ba rera ka wena gore o bedi mmogo ba tlo leka gore go ba go file mmereko e be bona ba go etelang pele e be bona ba go tlhatlhaga go nkwešiša gore ke bolele ke ya kae ke ka mokgwa o bona gore ke na le sebete a se nna ke modimo le badimo ke bona ba mpontšha go dilo tše ke bona ba nketile go pele ande ke tshepetse go bona o ka reng mo go batho ba e leng gore go le jwale ge ke bolela le wena so motho o utuletswe dilo ka moka ga tsona tše di mo netefaleditšeng gore o na le badimo o sa ganeletše o re nka se bo mammanši ba le mola ba thwasitše a ba bereke
bo mammantši ba le mola ba dia jwang o mongwe o rutse gore ba nang nke le nompotsa kore nna ke tle ke be ngaka nna o ka reng mo go motho wa mohuta o a go theeleditše go jwale a le kua gae kapa a le mo a leng gona o ka reng mo go motho wa mohuta o e leng gore go sa le boima kudu gore a amogele gore o na le badimo swantse a go thwasa ebile ge a botsa ba bangwe o re ka mare ke ikgwe o ka re maleme ka kapa go mmogedi o e le gore ne ka ere sebaka se o bogetše go bona ba santse ba kweše gore ne medimo ya rena e a laola ebile ya kuša ga go na le se ba se nyaka mo go wene o rata kapa o sa rate o tlo phetagatša o rata kapa o sa rate ke ya kwagala kere botse o rata kapa o sa rate o tlo phetagatša ene go bohloko gore o phetagatše dilo o ikwa bohloko jale ka go swana le nna ke le Thabong Khudu ba ke le bantši ba ntse ba ka nkedi ga ka e amogela bonolo ke kwele ka letlalo so a be ke sa rate gore batho ba bantši ba leke go swana le nna ka re ye mongwe a ka feletša a thaswa a dutse godimo a wheelchair e le taba ya badimo ga ba šala ba nyaka mmereko wa bona ba o nyaka ba tseba gore ne ko wene o tlotlong o tsoša setšo sa bona wa se tšwetša pele wa se hlompha wa se rata thobela nkedi ge ke bolela le wena ka tsela e mangakeng a go fapafapana bo makgolo ba theeleditše di-radio ba bangwe ba filwe melao a ke no ba filwe melao ka moka ba bangwe ba e latela ba bangwe ga ba e latele ba bangwe ba dia jwang ke molaetša o mofe wo o ka bolelang le bo makgolo ba e leng gore go ndwa le ge re bolla soki ba tsene ka gare ga lefehlo le bona ba nyaka go tepona ba go rogile ba buetše gae e le dingaka o ka ba iletša ka gore mohlomongwe maitshwaro barking kore experience ye o bileng le yona go tloga ge o thoma go thwasa go fitla gone jwale bo makgolo ba e leng gore ba sa fitla le ba e leng gore ba šetše ba tsene ba šetše ba ne le mengwaga le dikgwedi o ka reng go bona maleme ka kapa go bo magolo go ba mangaka ba ba šetše ba gorogileng gore ba tle ba fihle ga godimo ga go fetse ba beletše ba re motho ke ngaka sa mathomo ko go rata mmereko wa badimo ko go hlompha mmereko wa badimo gore ntho kgolo e bohlokwa ko go tepha nako o ka tsena ka gare ga thaso o ile thasong o santse o fetse o tšea lapa le o le thasong gare ga lona o le direla geno a ke re lapa e le la geno o tlo rata go le phele le sekolo o tlo rata go hlwekiša wa bona gore mare motho o sekunu wa o rata go o le motho o ka se tsoge wa robala ka gare ga dikobo tše di sego ja hlweka di le ditšhila so thaso le yona e jwalo e rata gore o be o hlwekile mo semoyeng sa gago le mmeleng wa gago ke mo medimo o tlo bona e le ka go bolela le wene o kgona go kwešiša a ke tse gore ke ya kwagala kore taba e kgolo ke santse ke le ke go e tlhalosa mo go bo magolo le mangaka nto e kgolo ka gare ga bongaka ke go itlhompha ke go ikokobetša ke go ikilela pele re tlo ya ka mo go wa rra ka mo nke ke no go botšiša se sengwe kapa ke nyake go kwa maikutlo a gago kapa molaetša wo yang straight go tlo tša baroka kgoro ya ga Moremi Professor Moremi jwale ka ngaka ya gago bo Mdala ka kua bo Makoko basadi ba profo molaetša go bona o lenkedi o tšea molaetša o ba fošetša ka ona ba go theeleditše go jwale ka se sebaka o ka reng go kgoro ya tlo tša baroka right ntate ka kapa o tlo tša baroka e le lapa la ga Moremi ke re go bona ke re modimo ba godiše go feta ka mokgwele ba godilego ka gona ke tsene ka raga lapa lela a senge ka kgethollwa ke tšere jwale ka la ngwana ka lapeng gore go no bolela nnete ka rapa la Moremi a gone ntlo e senge ke tsena a gone ka more senge ke tsena ke tsene gohle ke tšea jwale ka ngwana wa ka lapeng ba mphile lerato ga ke re gore ga ba fe ba bangwe lerato mare ba mphile lerato le reng gore ne le nne ke le ka ikgotša gore ne mo e leng gore ga ke ntse ke na le mathata ga ke tšhabo go ba lata ka bolela le bona ke re modimo le badimo a ba godiše tlo tša baroka e gole le godimo e thuše batho go ya le ka mokgwa e thuša ka gona ebile e nthutilego ka motho ebile ba nthutile go bohlale ka gona ebile go gore ne e le go ngaka ya ka Professor Moremi
a thuša go motho a sa lebelele gore ne ke motho wa mohuta mang e ka ba o na le tšhelete gore a na le tšhelete so ke re go modimo le badimo ba ba godiše le nna nka re ke fitlha gae badimo ba gešo ba mpha maatla ka swana le yena ka se ka fitlha gae ka lebelela lebaka la tšhelete goba lebaka la gore motho o na le eng ke e mojwang a go tsore ke ya kwa le maleme ka re bontši wa batho re a thaswa mara ga re fitlha gae re a fitlha re bona dilo di sa sepela gabotse re fetša re tše engwe tsela re le ka go oketša a go tsore ke ya kwa so ke kgopela modimo le badimo ba godiše ba ga moremi ba go lele godimo modimo a ba fe maatla ya mafello but before ya mafello e sale ke thoma go gaša lenanego le la pitšentše kgolo ka di 13 December 2021 ka thoma go bereka le Professor Moremi. I think it was 2022 if ke sene maaka ke mathomo motho a goroga re mo fa platform ya go swana le ye mo lenanegong la pitšentše kgolo re dutše fase ke le mogaši wa lenanego le office ya prof le crew ka moka ra kwešiša gore matsapa a o thušitšeng balli ba rena mo pitšentše kgolo kore ka go ba tlatiša ka dinokeng kore ka go ba epollela dilo ka mehlolo ka metseng go ba tshwarela metsi dilo tše ka moka ga tšona re ile ra bona gore swanela gore nke o tle mo o tle o laelane gabotse le balli ba kore le bapei ba pitšetše kgolo balli ba rena ka moka khutlo tše nne tša lefase o gopole gore ge ke bolela ka sebete ke bolela ka mmereko ya gago ya balli ba tlogang ba etšwa mo pitšentše kgolo re kopane le mathata go ka gopola ka mo Tresteng ka mo o tsere go ile kwa ra ema ka maoto monna kore wa tseba go ntšhiwa mepopi go diagala lotše ka moka ga tsona mara ra fetša re wina re go file this platform ka baka la gore o bile family ya rena mo pitšentše kgolo sebaka mo e leng gore ba bantši ba kry-ile maphelo ka baka la ge o be o le karolo ya go ba thuša molaetša mohlomongwe kapa maikutlo a gago jwale ka Thabong Kgodi o le Magolonkedi go bapei ba rena bao e leng gore ba fetile mo pitšentše kgolo le ba ba sa tlang o reng go bona nate ka gapa ka ge o bolela gore ne re tlo kgole godimo ga mmereko so be ke rata gore batho ba lemoge gore se sengwe se na le nako ke dumela bontši wa batho jwale ka go bolela Tresteng Kgobokwane ke tseba ga kudu ke tseba ba re ke nkedi go ntšha mepopo so morero wa rena mogolo go ya ka thuto ya ka ga Moremi ke go fa batho se ba se tlhokang gore ge motho a etla ka lapeng a lla o santse a tsoka ra ga lapa a kgotsofetse so ba bontši wa batho ba re ba thušitšeng ke kgopela gore ba seke ba tetebala goba ba lebala mo ba kry-leng thušo gona ka re bothata wa motho kore motho o kry-a thušo mara ka morago motho o fetša a lebala mo a kileng a kry-a thušo gona goba motho o gopola go nyaka thušo ka ga bona go le boima go le bothata bontši re ba bereketše metsi ba kry-le thušo bare be ke kgopela gore go bona ba seke ba lebala gore ne go na le nako e nngwe re ne o se rata gore fele o le gopola morago mo tswang gona o ye o nyake tlhathololo le o kweša gore ne e ka ba bophelo ba gago bo sa sepela gabotse e ka ba tšao tša bophelo e sa sepela gabotse na ke a go leboga Nkedi nna lona re tlo laelana gabotse monna gešo ke bona o tsamaya le monno mongwe wa sengaka mane o sepela le kakapa mane wa tsa o sepela le kakapa wa rra ke a go tamiša ka lehlakoreng leo la gago fao a go dumediše mogaši ke dumediše le bateletše le gona wa rra ke mang ka gore ke a go bona o sepela le Nkedi mo mohlomongwe le ena šetse a thomile go nyaka di-bodyguard a ke tseben wa rra ke mang mo go Nkedi mo o mošetse morago ka mabaka a mohuta mang nna ke ngaka Kwena Seanego go tšwa ko motsaneng o ba reng Martinau village ka municipality wa Mogalakwena ka Mokopane in short 230 kilos go tšwa mo re leng gona mo bang fa yena o re bena ntlhatlhang mo bongakeng mo so go bona ke šalane le yena morago so awa ke nyaka no tlhatsela fela gore ai today confidence ya ke ya bongaka e feta 100% ka lebaka la
ngaka Nkedi. la tlhatlo ya Nkedi wa tseba re a leboga ebile re modimo le badimo nke ba dire ka bomo ba le feng matla ba le shireletseng batho ba kgoneng go tswela pele go thušega le go fola malwetse le go thušega mabakeng a mantši ao a fapanego ke kgopela 10 minutes Nkedi nke nna le wena re tope batheeletši ba babedi ba bararo nke ba bolele le wena o bolele le bona kapa ba ntšhe maikutlo a bona go ya go wena motseletši wa motse community radio gona fa le go 96 number 3 FM metsotso e 27 šupa fela go itšola go area senyane 27 minutes after the hour 9 o'clock lenanego ke lana go lapitšentše kgolo gona ka fa ka motse nna ke nna morwa motšha maubane ke tsamaya le Nkedi fa o e leng gore o šomile ka thata kudu uraua ba ntse ba bampitša Nkedi wa go ntšha mepopo re a leboga motseletši dinomoro tša mogala ke 01311004006 01311004007 ke molaetša ofe kapa potšišo efe goba mohlomongwe kgothatso efe kapa molaetša o mofe o e leng gore o ka rata a go shera le Nkedi fa MCRS dumela yebo rona ra lena a go dumediše motheletši Thobela a ke le go botse lebola o re kwena mangwarra yebo ke a leboga motheletši ke leboga ka maatla modimo a be le wena aha MCRS mo moyeng ra go amogela dumela re gona ra lena kgaitšedi le gona ao batho re ya go amogela hunadi o go theleditše Thobela hona le kae ka rena ba o kwa botse ka nnete Thobela ke a dumela ke a dumela motheletši a botse go kwa botse motheletši go kwa botse le nna ke hloka dithapelo le nthapediše jwale ka gale ke le motho wa madinama gore go se kwa ba le se se ka tlang sa ntšhentšha ka lebala morago mo ke tswa go gona Thobela a re a leboga 01311004007 MCRS mo moyeng ra go amogela dumela hle a re gona ra lena Thobela mma gona ra lena Thobela re a go leboga ke zina ngaka šiwe le kae mekgekolo ke le kwa gabotse ene nnete le moleke o tlo le fohlatša tše ka letšwa MCRS mo moyeng dumela mayoki nnete ba moleke o tlo ba hlobatla tše ka matšwa o tla ba lokiša ya
Yeah. Oh, bad. Ele ba motswadi ya ka mantšho ma botse jwale ka motswadi e le ga kgothatsa ngwana wa gagwe ke re modimo le badimo ba be le le thobe Aha. 013-11-004-06-013-11-004-07 metsotso ke masomepedišipa fela go ikela go ere a ya lesome 27 minutes before the hour 10 o'clock msereso mo moyeng dumela e banna mme Regina Molomo o wa re gona rra lena le mmethela matsogo monnao chichiripa au bad ka nnete ya leboga motswadi ya ka a re a leboga msereso mo moyeng dumela Thobela ra go amogela wa rra thobela motheletše le kae ntate ke thobela ke go kwa botse ke go leboga botse mogala ntate ke no leboga ke nna ke re modimo a lerato le šoko a belweng thobela more ke leboga nna re a leboga brakeni modimo a belweng thank you wa rra msereso mo moyeng ra go amogela dumela a re gona rra lena wa rra ra go amogela morwa phala ya Cascade. Yeah. Gingobo. Ke lona le be ke linyaka le ntimeletše ke a go leboga morwa phala ore mogala monna ke kwa bose ko gopotše morago amen ke melodi ya ge le ya go binankedi malome ka ke melodi ya gare ya thapelong le ya thapelong re tseba gore ne go kahlo o bitša motho lefase le na le ledi ya so
re botsa ke mmotsa ke re monna go ka kwa ke tia molodi go ranne ra sepela ya ke monne ke rapetso le ena ma le go ona ka nako e ya ntse ke montšha mola le mola ande ke moshimane gore ne e sa le moso mara go na le botlhompho le lerato o na le boikokobetso moropala re a leboga a tanke ngwanesho mcrs mo moyeng ra go amogela dumela re a dumela hle o wa re gona rra lena re a leboga lasbon ya di-mc ka limpopo ra go amogela wa rra re ya go thabela ee mogotsi dumela mo goreng fela mogotsi wanna go leboga nna lasbon go leboga nna ke rene modimo a lerato a bele lena thobela o kwa ke nna mogala ke leboga kudu mogalabeng go gatsa ke leboga kudu ebile ke leboga ge ntse re le thuša le sa re felele pelo ka re mmere ko boima ko bothata ga o nyake motho a fela pelo thobela re a leboga mongaka kgoši ya ka yo mpušago mongwaka monnankedi batho ka moka ga bona ba molomong wa lehlabula wa gore nkedi re a go lebogiša re a leboga ba go lakaletša mahlatse le mahlogonolo ebile ba re utlwele pele se o se rutilweng ka kua ga profo o se tšwetše pele batho ba fole malwetši batho ba thušege mathateng a bona go fapafapana o sa kgethe malapa o sa nyake go tseba re ka kapa o apere kikini poposa o la o tlile apere jwang nna a ke ne mantšu a mantši tše ntšhi ke di bone ka mahlo aka ga ke bela e le selo ebile ke a tseba gore le gona kua mmoehuku batho ba ya go fetoga ba ba nyakang go fetoga ka gore wena o ngaka o rumilwe gore o hlomole naga mootlwa ba ba dumelang gore o ba hlomole mootlwa o hlomole ke a leboga mantšu a mafelelo go babogedi le batheletše ka moka ba e le gore ba theleditše gone jwale ebile ba kwa gore o a goroga ka Sontaga molaetša o mafelelo o ka reng go bona malebe ka kapa molaetša wa mafelelo nka re go batho ka moka ba leke go itlhompha le go ikokobetša ba tse gore ne nto le re o laetša le kgoši se se go le mo bophelong go le ka go nyaka go tseba gore e ka ba mo bophelong ke eng se o se kgethetšwego bophelong ba go ke eng se o santse o se dira go na le ntho go ka se kwa ba re ke a purpose o tseba gore morero wa gore o tle lefaseng ke ene se segolo ke go tlhompha batswadi ba gago ba re tlhompha le mmaga le tata go tla phela galeng jale ka nna ke le ka tsena ka ratlo ja baroka ka tlhompha professor wa ka ntate morena ka motšadi wa le ka motswadi yaka e leng gore ne ge ngwana a sa tšhabane le motswadi ya gago ga na le mathata ka setšhaba o ya go yena ya bolela le ene gore a re motswadi wa gago ka se tao go boima gore o na le mathata o hwetša o palela go fitlha motswadi wa gago mare go nna ke re go professor moremi le go tate wa ka malopo a senke ka tšhaba go ya go yena ke na le mathata se segolo ko kokobetša nkedi monna re go lebogile tše botse fela di go atele mongaka wa tseba dikerese di tuke mo o kry-ang e le leswiši wena o tšhume mabone batho ba be seeding re ya go leboga mongaka thobela direction
motheletšo motse community radio gona fa le go 96 number 3 FM nkedi mongaka go ne le se ile gore mohlomongwe re se shile morago go nna le batho ba ile gore ba ka rata gore ka Sontaga ba fihle ka kwa Moehuku ba tle ba go bone ge o goroga ba go thekge jwale nke o ba fe di direction gore ba batla beng ba tsamaya ka bo Mmabololo via Mmabololo ba tlo sepela jwang ba ba jwang Polokwane go diagala jwa ba fitla jwang kwa Moehuku kwa alright ale be ka kapa o batho ka moka batho ba ba tswelang side ya Mmabololo go tswa Mmabololo go feta go tshela le bridge go na le corner e le bantša go le Fontaine when o tšea left go na le metsi o ya go tsamaya o feta ke Manapiane ke Maganyaka ke Mamphogo ke Magatle ke Letebejane go fitla Letebejane ka lehlakoreng la go ja go na le ground go na le dihampo after dihampo o thenela right ya gago o tsamaya ka sekondiri sela se o feta sekolo after sekolo sela sekondiri se o fetela ka left stela ka left ga o ye ka left ke karabelenyana e nnyane o sepela ka yona o tla bo tsena ka ra motswa Moehuku motso yo go ba lona mathomo ke ga Mmadi wa go dira ditena after ga Mmadi o feta la pala mathomo la bobedi ke ka Nkgodi ke ka ga Bonkopodi e sa le direction e one le ba motho mo batla ba itswa bo Polokwane jwale jwale o tswela ka Polokwane o tla go tswela Polokwane o wela le bwa Kgomo o ya ka re o fetano kae ya Lepelle o hwetša fowe Abel Cross o thenela ka lehlakore la go ja o sepela ka ona go na le metsi e meraro ya go feta go se tla Botswana feta Masanteng o feta ba re kae Mogalatšana o sepela ka tsela straight ga o tšike fela o feta khona ya Phetwana ya straight motse o kopana lona ke Letebejane still gape e go tšekiša kae mola fowe go na le ground e o thenela ka left o rotoga ka yona until o yo fihla ka Mkhudi o tswelela ka Mohlala o Twane o theo ka yona ge tsela ya sepetlele ga o tšee tsela sepetlele o thenela ka letsogong la Mpati la Kerabele o feta ground o feta mola ba rekišang Thabo la Mmotlana o ya le yona ya bobedi o kry-a gape shop ya bobedi rekišang Thabo la Mmotlana ke Kerabele ke o tswelela mo khone ya ntate o be mmetšago Mmadi wa ditena o thenela ka left o tla bontse o bona dikoloi o bena ditente ke ka ga Bonkedi ka mo ngwane šo re ya go leboga Modimo šo more